Arambai News Guwahati da Maitilon ki pau tawribasing bu yan handumakta da chingangbam Sujitrani na khurumjari. Hojing asigi samlappa mariba pau sing lowirasi. Ngasi Assam lengak na state asigi oina khwaidigi wangba State Civilian Award Srimanta Sankardev International Auditorium Guwahati da yenthokre. Assam ki CM Himanta Biswa Sarma ga loinana Governor Professor Jagdish Mukhina ahanba Assam State Civilian Award kusinaki. Ratan Tatada Assam Bhaivab Amadi Olympic gold medalist Lavlina Borgohaida Assam Saurabh Piduna Ikai Kumnaki. Punna Tokai Tokai Lamda Pangiba Awardee Tarama Panda CM Himanta Biswa Sarmana Tagat Pamadi Haraunungaiba Fungdoki. Assam ki ngamkhagi che naba santaina nabagi damakta lengak na lokhalakliba give and take formula dubu yaroi hariba Congress Party ki mathakta ngasi kanna CM na hulladuna nganglakhibaga loinana awang nongpok India na mapangal soliba sigi maram Congress na ni harakre mamangda matam sang na palamba Congress na ngamkhagi che naba si santaina ramgatabani adubu yumlo naba awang nongpok state singasi matam namakta amana amagi mathakta huna hannabagi amadi mukna nabagi lalong kaya senbadagi awang nongpok mapangal sonkibani maramaduna ngasigi state lengak na paikhaliba give and take formula sida wahang hangbagi hak amata leite harakre panbayai ahanba tangkaki oina che nariba lam square kilometer kuntra taru dasmik teret mapangi manungda Assam na square kilometer taranipan dasmik manga ama aduga Meghalaya na lemhoriba square kilometer taranipan dasmik aninipan phangani haina state anigi committee anina recommendation torokiba do CM animakna home minister da thagat kreso hairaki COVID amasung Omicron gi akiba marakta Assam lengakna lakliba February amadagi state pumbada numidang curfew komthoknabagi warep lawkhre COVID ki athingmasing asina lalol itiki establishment singda sokhalliba kaya asida mideng thamlaga komthoknabagi phirep asi lobani haina CM na hairaki hojik pung 10 dagi thamliba curfew si pung 13 dagi thamlagani aduga school singsu tangkak naina hangdokpa hauragani toigumsung home quarantine da chayol ama leibagi thorang asidi adumak makha chathagigani hairaki Assam dagi chahi mangata suriba nupamacha Drishtiman Chakrabarti da Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Inglisingini Kunithoi pirakre Art and Culture ki category da ngasi pikibani kumsi chahi asida lebaga sidagi angang punna kunmapan da Bal Puraskar asi piki mukogi manungda nupamacha taramanga amadi nupimacha taramari yauri innovation social service scholastic sports art and culture amadi bravery na chingba category singda pikibani National Girl Child Day ga iroinana Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk amoina Prime Minister Narendra Modi na punna inglisingini kunmathoi amadi kunithoi da awardee humpumathoi da sale oina lupa lakh ama makhoi gi account singda online da transfer tawki panbayai Manipur gi Daulas Lamba mayum da su art and culture gi category da award asi piki aduga Tripura gi Puhabi Chakrabarti dana innovation category da award asi pirakhi asumna awang nongpok tagi punna angang ahumda Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Award pirakhi Lakipur ahal marup ki mifam ama ingudam binod na mifam apu oiduna Khorirol Sanglen Lakipur da pangthokre Lakipur Mahakumagi loisang amadi award department sing thuna hangbinaba amadi subdivision asi civil district ohenbi nabana chingbagi wakat kya ki matangda kupna khanaki handakta Bas Gandhi dagi social activist Abdul Qadir Chowdhury na laikidabadasu awaba phongdokhi mifam asida Longjam Gopendra amadi Saubam Jayanti Devi nasu wangangki Ngarang Lakipur subdivision gi manung chenna chingdong laikai Kaptanpur part 1 da Kaisam Ranjit Singh gi yumda organizing secretary Thongnagjam Ton Singh executive member Ningombam Ranjit ka yai phalup chingdong laikai gi naharol Singapore na phaminaduna Manipuri People's Forum Assam na paikhalakadaba khongthang Manipuri khunai gi award na thallaba hiram singi matangda khananainakhi loinana MPF ka mating pangnaduna punna chaminanabagi achet porep thamki Tharomasida Ningomba Manoj Kumar Karamilan Kaisam Ranjit na chingbana wangangki haina Ningomba Ranjit na thadorokpa chirol amada phongdorakle
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 23 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯔꯆ 3ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯠ 60ꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯒ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯜ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ 2/3 ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤಎಂ एन बिरेनना फोंदोरखरे लांगलिबा मणिपुर असेंबली मिखल असदा पार्टी मिरेप ओइगदबा कुनगी लिस्ट नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी नंगसी लाउथोखरे लिस्ट असदा उरिपोक केंद्रदा युमनाम जोय कुमार केसामथोंग केंद्रदा एल जयंत कुमार सिंगजमई केंद्रदा ओइनाम रोमन सिंह यास्कुल केंद्रदा हुइड्रोम विक्रमजीत खेत्रगांव केंद्रदा शेख नूरुन हसन चिंगबा मिंग याउरे नाखल अमरोमदा जेडीयू की ओइनसु अहानबा तांककी ओइना मियोय 13 की मिंग लाउथोखरे मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ओरिबा हंखन पाव ताइथुन सिंहत केंद्रदगी मिखल थेंगनकदौरे समता पार्टी मणिपुर स्टेट कमिटी की प्रेसिडेंट हाजी यास्ट्रब अलीना पार्टी की मपांगल कनखत हनबगीदमक नोंमाइथेम सना तोंबा सिंह अमदी मोहम्मद मंगी खानबो वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद आबिर खानबो जनरल सेक्रेटरी अदुगा मोहम्मद सलाउद्दीन खानबुना स्टेट सेक्रेटरी ओइना खनख्रे हाइना जनरल सेक्रेटरी एडमिन मोइरांगथेम राजेन सिंह थादोरकपा चिरोल अमना खंगलकले कक्चिंग केंद्र की हानगी एमएलए वाई सुरचंद्रदा बीजेपी की टिकट पीबे यारोय हाइना केंद्र सिगी तोंगान तोंगान पोलिंग स्टेशन क्यागी मियोइसिंगना वखत खोंजंग अमा चंगसिनख्रे अखोई मणिपुर की मियामना आपस्पा लोकथोकपा पामी अदुबु लोकथोकट्रिंगै ममांगदा ग्राउंड रियलिटी सिंगदा मिदेंग थमबसु चंगी नेशनल सिक्योरिटी ना प्रायोरिटी नि हाइना मणिपुर की सीएम एन बिरेनना आपस्पा गा मरी लेनबो वफम अमा ngasi फोंदोरखरे अपुन मणिपुर कनब इमा लुप अमकिल की प्रेसिडेंट ओरम्बी इमा फांजोबम सखी लेमना ngarang khanghauduna leikidabada tara he youth development organization की थोंमिसिंगना अवाबा फोंदोरखले सोशल एक्टिविस्ट बुयामयुम याइमा सहाना प्रिसाइड तौदुना पांथोखिबा अवाबा फोंदोकपगी मिफमदा इमा सखी लेमना हिंगलिंगै मतमदा लेबाकीदमक कथोकपिरंबा थौदांगसिंगबु नहौनना निंगसिंगमिनाखि इमाना लेकिदबसी लमदमसीगी अफबी ममा अमा मांगजरबनी हाइना बीएम रशीद अली पब्लिसिटी सेक्रेटरी ने थादरोकपा चिरोल अमना खंगलखले लोकताक खोरजैलुप थांगना ngasi मणिपुर हिंदी परिषद की ऑडिटोरियम दा देवदास माइरेंबमना इबा सैरेंग लाइरिक आई लेत्रे फोंख्रे थरोमसिदा साहित्य एकेडमी अवार्डी युमलेंबम इबोमचाना अथोइबलेंग बिरकपा एकेडमी अवार्डी बीरेंद्रजीत नावरेमना अखनब मिथुंग लुप की सेक्रेटरी ख्वाइरकपा सनायाइमना मिफमपु ओइखे प्रोफेसर बीएस राजकुमारना लारिक मसक ताखी सकनारबा अहिबा पब्लिक लाइब्रेरी मयांग इम्फाल की प्रेसिडेंट अजित कुमार शर्मा इमाकोल की प्रेसिडेंट डॉक्टर आर के गुणचंद्र लाइब्रेरी सोसाइटी की हाने की प्रेसिडेंट प्रहलाद शर्मा मेमो लाइश्रम कवि अनेश्वरी लाइश्रम रोमोला अमदी रीता थोकचोमना चिंबसु सरुक याखी रिपब्लिक डे पेरेड इंग्लिसिंगनी कुनिथोई की ओइना स्टेट 12 की टेबलुक अमदी तोंगान तोंगान पर डिपार्टमेंट की टेबलुक निपान यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना खंगखरे खंगलबा स्टेट सिंग अदुदी अरुणाचल प्रदेश मेघालय हरियाणा छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात जम्मू कश्मीर कर्नाटका महाराष्ट्र पंजाब उत्तर प्रदेश अमदी उत्तराखंड मणिपुर की ओइनदी हंतक यौरक्ट्रे अरुणाचल दगी डांसर 13 अरुणाचल प्रदेश की वार डांस हाइना लौबा याबा तेपु डांस उतकदौरी पनबा याय एंग्लो आबोर वारदा युमफम ओइबनी लानसी आबोर मियामना लोइलम संदोरक्लिबा ब्रिटिश पु थिंगनबगी चंगसिनखिबा लानने माउंट एवरेस्ट मतोल लोमखिबी अहानबा इंडियन नुपी बसिंदरी पालना लुचिंगदुना नुपी 10 की खुदपु अमा अरुणाचल प्रदेश तगी हिमालयन रेंज ता लद्दाख यौना था 5 की एक्सपीडिशन अमा चटनबगी सेम साबा लोइख्रे टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन सिनलांगबा एक्सपीडिशन असिदा एवरेस्ट मतोल लोमलुरबी नुपी अहुम यावना प्रोफेशनल अमदी होम मेकर सिंगसु यावरी पनबा याय खोंगचरसी ममांग जेगी मे थादगी होबुगी वाफम लेरमखिबनी अदुबु कोविड केस हेंगलकपदगी येथोरखिबनी
India COVID ki third wave wangbagi matol lomlabra haibagi wakhalon kaya maikei kaya dagi phongdok narakle. COVID na khwaidagi sokan kiba state nipan gi manungdagi state maridi wangkhalakpa lepladuna chang amada leirakre. Adubu hojik khajik chingnaningai leiriba sina COVID third wave asi khungang singda sandorakpa horakpa sini. Nakalamaromda corona si lebak kaya na thawaina longnaraktre haibayai. Omicron की पोखम मोरिबा साउथ अफ्रीका ददी लॉकडाउन नमदी कर्फ्यू न चिंगबा नमक लौथोखरे इंग्लैंड नमदी स्पेन दसु मार्क्स उपतबा याद बगी अथिंग लौथोखरे यूरोप तदी लागलीबा मार्च थासिगी मनुंगदा मियोई चादा हुंफुना कोविड नागने मसी ओमिक्रॉन लोइबगी तांजानी अमदी हर्ड इम्यूनिटी ओइदुना कोविड की वेरिएंट कया थोरकलबसो मियोबगी हकचांगना ngakthokpa ngambagi pangal leireklagani haire लोइनना ओमिक्रॉन डेल्टा की मुहुत सिलखिबगा लोइनना कोविड असी लोक खुबा नपतिन ताबगुंबा ओइना महौसागी इंग्लगा नाबा लैना ओइगदौरिब्रा हाइबगी वहंग कया अमसु लाक्ले लोक खुबा अमदी नातोंदा इसिंग ताबना चिंगबा निनी हुमनी मनुंगदा फरकपना अयाम्बने फरिबा सिसु इचम चंबा लाइहु अमदी लोक न चिंगबगी हिदाक सिंगनने ओमिक्रॉन अनाबसी सेलसु चंगदे अनाबसु कंदे किनिंगाइसु लैते हाइरे अनाबा चादा मरफुनिपाना हॉस्पिटल लैते हॉस्पिटल लैरिबसिंग असिदी चादा तरानिथोय खक्तनीसु हाइरे इंडिया ददी कोविड की मतोलोंबा हाइबदी कोविड पीक असी जनवरी 19 दा ओइगनी मदुगी मतुंगददी यामनमक नेमथरकलगनी हाइना अखंग अहिसिंगना लाइफाव पिरकले दिल्ली अमदी मुंबई दा कोविड की थर्ड वेव लोइरेसु हाइरे असिगिसु मथक्ता ओमिक्रॉन ना कोविड लोइशलकदोरिब्रा हाइबगी वहंग मरक्सिदा नाबगी चांग हेंगलकलिबा सिदगी वैक्सीन कापतबगी खेनबसु लैरकले वैक्सीन कापतब यादे इसा इसाना चेक्सिनदबसु यादे फिबम असिदा ओमिक्रॉन असि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नि हाइनबसु यावरकले वैक्सीन कापखिबसिना नमगसी मायोकनबा ngamlaklibani sibagi chang hantaraklibani haire इंटरनेशनल फ्लाइट अमदगी पैसेंजर यांखै मरीगी मनुंगदा 53 तगी कोरोना वायरस केस फंगबदगी कोविड पैंडेमिक हौखिबा मतुंग चही अनिगी मनुंग असिदा अहानबोइना आइलैंड नेशन किरिबातीदा लॉकडाउन थमख्रे मिसिंग लागामग लिसिंग कुनिथोई चहुमग मरफुतरामा थोई खक्तमक लैबा इथत लैबाग असिदा फ्लाइट की पैसेंजर कया कोविड पॉजिटिव ओइड्रिंगै ममांग कोविड कंफर्म केस अहुम खक्तमक लैरमखि ngarang Pakistan International Airlines की पायलट अमगी अंगकपा मथोंग हुक्तबा थोंग अमोइना मिडवे दा माकी सिफ्ट लोइरे हाइरदुना पैसेंजर सिंग मखोगी पंथुंगफम यौना पुबा ngamlaroi लाउथोरखि सऊदी अरेबिया की रियाद तगी इस्लामाबाद तमना पायरकपा फ्लाइट असी नोंगचिंगी फिबम फत्तबदगी सऊदी अरेबिया की दामनदा इमरजेंसी लैंडिंग तौखि अदुबो पायलट असिना माकी सिफ्ट लोइरे हाइरदुना प्लेन थौ हाइबा यादबदगी पैसेंजर सिंग साउनरखि फ्लाइट पाइड्रिबा फाउबगी ओइना पैसेंजर सिंग असी थेम नौदुना होटल अमदा पोथाहन बताखि रशिया अमसुंग नोंचुब लेबाक सिंगी मरकता उंखटनबा हेंगलकपदगी यूएस ना यूक्रेन द लैबा मखोगी डिप्लोमेट सिंगी इमुंगी मियोय सिंग यूक्रेन थादोक्तुना लाकनबा खंगनख्रे यूएस ना ते लेबाक सिंगदसु रशिया चतनबा हाइखि यूरोपियन यूनियन अमदी एंथनी ब्लिंकेन की मरकता यामनमक थुनमक वारी सानरगने लोइनना ब्लिंकेन नसु नेटो लेबाक सिंग पुनः रशिया की मायोक्ता लेपकनी हाइबगी थाजबसु पिरखि अरोइबदंग असिगी तेंतकपा मरोइबा पाउ खरा नबी मुंबई की डीवाई पटेल स्टेडियम दा चाइनीज ताइपे अमदी इंडिया की मरकता सानगदबा AFC वुमेन एशियन कप इंग्लिसिंगनी कुनिथोय सानरोय क्या कोविड पॉजिटिव ओरकपदगी ngarang सानहनखिद्रे पनबयाई इंडियन सानरोय क्या कोविड पॉजिटिव ओरकपदगी इंडियाना मथौ ताबा यामद्रबदा सानरोय 13 मिंग फाउबा लाउथोकपा ngamkhide All India Senior Workers Association na Why I Killed Gandhi hariba atinba film se ban tongnaba hairakre था कुनिथोइता सुरीबा काफई चटपदा ngarakliba न्यू जर्सी दा लैबा आयांस कुमार कौबा अंगांग मचा अमना ममागी फोनदगी ऑनलाइन दा लुपा लाख अमगा लिसिंग निफुगी ओइगदबा फर्नीचर ऑर्डर तौरमले अनौबा फर्नीचर की बॉक्स मरी मरी थुंगलबा खक्तदा मामा मपाना मसी खंगखि अमदी पुंगक ngakhi
Mikal pangthokadaba state mangada physical rally, public meeting amadi road show sing lagliba January 13 fauba ban tawkhre. Hayeng habadi January 15 gi ayuki pung 6 tagi chatnaba hogudaba anoba SOP ama Assam lengak ngasi thadorakre. Assam pumbada class 8 fauba physical classing suspend tawkhre aduga class 9 amadi mataki classing di nongma kalaga physical classing tawragani haire. Parliament House Complex ta hauzik phawbada COVID positive oibagi masing punna chanipan ga humbudra manga henkre. Rajya Sabha Secretariat ta miyoi chani ga humbudra mathoi hauzik phawbada positive oikre. India da hokiba pung kun mariasida COVID ki anuba positive case lakh ahum ga lising kuntratret henna thingnaki. Chamri ga marfunipanna laikide. Chinese Army na phaki haina chingnaduna leiraba Arunachal gi Miran Taron ko pakhang chadugi leifam khangle haina China na Indian Army da ngarang khangalakre adubu hanade China na nupa machasi matangda mari makhong amata khangde harakhibane. Sudan gi khulai paiba lanmi singna Sudan gi nupi singi rights activist Amira Osman detain tawkhre. UN gi maikaidagi su Amira phajinduna thambagi thawong kanna condemn tawrakle. Nigeria na lengak na illegal oil refinery singi matakta thihumba chathaba hokre. Crude oil chakthe khanduna petroleum sungbagi illegal thorang kaya private refinery singna chatharakpadagi lengak na action lokhalakibane. Winter Olympics naksilakpaga loinana Beijing na miyoi million ani COVID test tawgani lauthokre. Turkish Uyghur singna Beijing Olympic Games cancel tawnanabagi akanba dabi tawrakle. Brussels ta COVID ki athing bathambagi mayokta miyoi lising kyana protest tawkre amadi WHO na Europe ti COVID pandemic loibagi phibam lakle harakle. Ngasi ganadi Arambai News Guwahati da maitulon gi pau sandokchaba matang installation jabaga loidana tabiriba singbo amakaso hanna khurumjari.